Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daw ay, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Congratulations, Ali, anak ko. Nakagraduar ka matlaan nga niti kolehiyo. Agyaman nanang. Agyaman iti adwa sakripisyo yung kinitatang. Para kada kayo amin dahito abaligik. Ay naayat unay ti Diyos, ta iso ti kang runaan na ng tulong kada tayo. Tapno makalpas kay ti panagaadal mo. Nanang, makatulong akong kada kayo kinitatang. Agsapulak adagos iti panggadak, nanang. Tadakan ka na ita, anak. Kaya't kumati makatulong kada kayo, nanang. Nang runay ti panagadal ni Maymay akabsat ko. Ay, kat pagyamanak ano, mapanunot mo ti tumulong, nakong. No addan panggadak, isardang yun tumatan ti mapan makilablabada, nanang. Agina na kayon ton. Napigsaak pa'y, anak. Kabailak pa'y tagtrabaho. Isupay ti tangdan ko amapan makilablaba. Imbagla pa kitsinda kiti sidaan tayo iti inaldaw. Laida, bakit? Ay, nabartek manan ni tatang si Mangpet, nanang. Ay, wen nga rod. Ala, mapan kan iti silid mo. Taasi ka suwakon ti amam. Agar mo sarkan, tamnusan ka maladaw iti trabaho, mlakay. Wen, tani, aldaw gaya man. Naimbag ta riningnak, Laida. Ay, Nagunagan day ta sinay mo, Laida. At na problema, masyanak lang amin iti langam, lakay. Nagkutungkan. Isubliman ti sigod a pamagim. Idisan ka pa nga uminiinom iti arak, nabakid ka. Ang amita nagkutungkan. ay na, ori na kutungak. Dahil ti akmat bakit? Danag mo na ya. Ay, nuapay nga na di mo may sardeng ti panagin inom mo ah. Minalam amabartek ka. Awampay aldaw asan ka amabartek. Lagi din. Magan kameten. Baybay aman day ta arak-arak ato pikom. Ken sardeng amon timang sirsirmon kanyak. Bakit? Uray, taday tamat la tibisyo. Anya, dyan baga di asawa mi ti cellphone. Din daw. Himawag manin di kalman. Di ka kanuman anawa. Dayta kadilang tirason tatang. Iso nga may kayo diti balay. O may kayo ag sermon? Sardengam ngaminan ti kasta nga ramid mo. Din daw. Parparigatim latabagim. Iti kasta nga raramidam. Anya ko mati pakarigatak nga itatang. Pagaragsaka kidi Liwliwalaeng bet. Agas ti bambanog ako nada. Agmalmalam nga dagit opisina itinaldaw. Siyempre, kasapulak mo ti pangagas ko iti bambanog ko Mangted kiti ti sakit day tangarak. Nangrunaket ka na yun met kanon. Kuna di asawam, aminalem ti panagbarbartek mo. Maasi ka kumay ti pamilyam. Awan mo ti pagkurkuranga kiti pamilyak, tatang. Wen, aklonek. Kanayon nak ngagbartek. Ngem ititid ko mo ti pagrebengak iti asawa kanduang anak ko. Saan da mabisinan? Ken amoyo mat. Nakalpas iti panagadal na tinaunang anak ko. Kat tinaude, makatawan lat urayanan, makaturpos tumatan. Kasamot nga rod tabagim Saan na panangi daw dawat? Kasanon no agsakit ka. Kasanon ti pamilyam din daw. Sa tabale, nakaadalan ti nauna nga apo ko yo. Tilangan buridak nga apo ko yo, ti saan pa'y anakalpas. Imposible abay-bay andan to ti nada. Inton mataya kon. Anya dayta nga ibagbagam din daw. Matay nga ibagbagam mat. Katuan mo tatang,
Amin tayo, agturong dita. Ubing man kan lakay, saan nga amo tigasat na. Matay tayo amin, tatang. Oh, adto yung allowance ni Maymay nga ading ko, nanang. Ha, ay na, agyaman anak ko. Ay, talaga makatulong kan, manipod adan trabaho. Isardeng yun ti panaglablabayo. Tadak mo na makatulong kini tatang, nanang. Ay, anak ko. Please, denggendak ko mananang. Dito'y kailatan balay. Tada kami ti ilabaan nyo nga agama. Siyak ti mang tandan kada kayo. Alaman laengen, makamu ka no kasta ti kayat mo, anak ko. Laida, ayan mo. Laida, umay ka man, bakit? Tatang, adda di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Napan nagbayad iti abang tayo. Hingkaya man, tayo timplan na kiti kape. Siya kung tagtimplay ti kapeyo, tatang. Saan? Di mo amor titimplak. Di nanang mo tagtimpla. Hingkaya man. Ha? Urayan tayo nga rodan. Tamo ka mabit lang di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Ringan nagtorno at ni nanang mo. Ay, well, at apay allowance mo. Ditoy. Ay, inikanak ni Manong iti kwartak idi nagsweldo, tatang. Lalaki din. Alay mo. Makamukan iti data. 5 gasot na ita. Katanga mamin na kayat mo. Dito pa'y. Ha? Kuka mamin na korta kiti bulsa ka. Lala. Bakit? Nakagtrabahon. Tay bilin ko din do, Sapay ko matasan ka manan na mabarte ka sumangpet. Unay ka na ya. Liwak la daytan, konak mait. Ay, wan, nalipatak matan. Nagswildo agay medical man. Ato yan. Bayadam to amin na nababayadan diti balay. Itad munto matan te pagbayad ni Maymay edi pagadalan da. Lakay, imbis sa paggatang mo iti arak ti daduma asweldom, urnungam laengen. Urnungan ta, tapagbalay tanto, tapno saan nga agnanayon nga agab-abang tayo. Wen, dagitin to ang nagtantagi patak dari ti babalay da. Makikabalay tantulat tanakad ako hata bakit. Anya, ay, adan tumatan kabukbukudan da a pamilya. May mayat matlaang no adda may lasin na pag naadan ta. Uray basit abalay, basta adda pag naadan ta. Daytay saan kumamot nga agab-abang nga kanayon. Wen. Makaornong tantulat tako nakmet. Basta dinaklapdan iti panagin inom ko. Taagas la ti bambanog ko na ita. Bakit? Nanang, no aday intriga ni tatang asweldo na kada kayo, idulin nyo. Wan nanang, da kami ti makamoy ti amin na masapsapol iti pag-abangan tayo. At damat ang trabaho may agkabsat. Aniya? Wananang. Siyak tagbayad iti bil ti danom kan silaw. Tanimot manong ti makaamoy ti abang tayo. Wananang. Kastamot ang nagiti masapsapol tayo dito nagtibalay. Ay na, agyaman na kanak ko. Nalakit, tulungan dak nga raw namang bagbagay ti amayo. Tapno isardeng namutin ti pa nagbarbartak na. Dito ti suldok, Laida. Ay, pasensya ka ta. Nakisayak maden ti suldok. Bakit? Saan ba't nga ron na mabalin na jak matagastos? Iti pa nagsasango nga agagayam. Ay na, dindo, mapmapanan ti tawon. Lumaklakay kan. Agnakam ka kumamatan. Nanakamagmat, bakit? Si kakit imit.
Rugyan nakmanin ako rak. Ay, kasyam man tabagim. Ipatpatag na ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ti agsakit. Anya ka laki din na ya. Adaya mati tao sa niyag sakit. Bakit? Amin tayo. Makaptan iti sakit. Amin tayo kat matay. Layda. Sana ka mabuti nga matay. Ta agturong tayo amin dita. Nakasagana ako na matay. Bakit? Ay na, saan man akas sa tibagbagam? Anya ka kadi? Nalala. Idulin mo kitin ti sweldo. Bakit? Makamukan iti dayta. Owen? Makamukan o idulin mo. Owen no, saan? Kwartam daytan. Bakit? Nay, Rita, kaanakan, si Kamat Gayam, naimbagman ta nakapasyar ka. Awanta, ade importante nga ibaga kante, sumra ka kaanakan. Umay ka, agyaman na kante. Kat, kumusta matan nga dagya kakasinsen ko? Kumusta nga'y matitrap-trabaho da? Mayat, kaanakan, nagagutdang agtrabaho. Kan isudaan ti makaakaamoy ti amin na paggastusan di ti balay. Ay, nasayat nga ro da, ante. Makilablabada kayo pa lang. Ay na, saanan. Saan na kaya't dagiti kakasinsin mo. Didak palubusan arumwar. Asikaswak lakanuidan nga agaama. Akat, wana, ante. Kakaiso na nga nakaadalan na gaya anak yo. Kat, kamusta matan nga ni Angkal, nagbalbalewan. Saampay nga road. Artiklat tamot nga ginggayta. Apay ngay. Lumakla kayan, di ba lang nagbalbalew? Ay, diyak mo'y tinayjay nga uncle mo. Awam mo dengdenggan na. Ragragsak na lakanon dayjay. Iso abay bayak man laangan. Ay, unayan ni uncle? Ay, gayam. Iso ngay mayak tayo lakla ko medya dadu mga pasati dagame, ante. Anya? Nay, apay nga ila ko yung ay. Kasapulan mi nga men te kwarta. Pag abroad nila kaya ko. Awan mat nga men pag-alaan may te kwarta. Iso nga ila ko men adya dadu mga dagame. Aniya? Da kayo te mo na nga napanunot ko nga pangilakuan, ante. Numabalin kat dya kayat nga ila ko iti sabwali nga tao. Da kayo te kayat ko tapno datayon to te agkakaaruban o bilang laang. May kit kayat ko ah. Sayang day dya adaga. Sapay napintas ti lokasyon tayan ti lutiyaw. Sige nga ron, ante. Da kayo langan ti manggatang niya. Addang rod kwartayo a paggatang yo, nanang? Wen ngagpaiso, nanang. Adamot urnong ko. Mano ti kasapulan yo. Ay na, saanan anak ko. Di yo kisayan dagiti urnong yo. Tapara iti masakbayan yo dagita. Umdas ti urnong ko. Amang ano nangina ti panangilako ni Insan Rita iti dagada, nanang? Basit laang jay laklako na. Kanalakalaang ti panangilako na kanyak. Tawan mo't sabsabalay. Adda aya urnong yo, nanang? Wen, adda. Ngam di yu ibagbaga iti amayo ah. Diyak kaya tamamuan ng adagatangan tayo adaga. Tapno masurpresa. Ha? Diyak pulos kiniskisayan nagiti inyin intrigan aswildo na kanyak. Tada kayo mutan ti makakadang agas-gastos dito balay. Awan mo't paggastusak. Iso nga imbangkok dagiti inted na kanyak. Ay na, diyan ni malpasan ti balayo, Auntie Lyda. Wen nga Rodrita, kasla kaano la idi na irugi. Ita, malmalpasan. Kat, agyang kayo ito yan, numalpas ti balayo, ante. Wen arita, umakar kami to dito yan na paman na malpas. Ngam, talaga kadingahan nga mo na angkal dato nga balay? Diyak imbagbaga kaanakan. Tapno masurpresa. Bakla at to no ibaga ka naggapo amin iti sweldo na tinahigatang iti daga. Kanto'y may patpatakder abalay. Ay, sabagay, nasingpat ni angkal nga ure ka na yun nga agbartak. Di jamat lang kinabartak na ti problema kanya na. Di ba, ante?
Wan matkit day, Rita. Dayjay laang tibisyo na. Ay na, narabyan ka man na si Mangpet Dindo. Bueno. Ito, oray nak, pinapintas nga asawa ka. I miss you, bakit? Nala, sumrag ka din. May kan. Apay na kita nagadawa traveling bag dito isalas. Sino te pumanaw? Ala, maturog kakit din. Inton bigatin ti panagsarita ta. Sige. Dito yan sa pati pagdurog. Ay, ala, aglangan ti ulas kan pungan na. Nasigurado, jak mariing day tuyan no nagidaan. Nay, aguro kadagosan. Mas daaw lakit ni dayto. Gapo kadagiti nakita na traveling bag ditoy. Di na amaw nga umakar kami inton bigat iti ka barbaro abalay may. Masurpresa lakit dito asawak. Ammo ka maragsak. Kadsapay lakuma. Tagbalbaliwan ti asawak. Ay na. Ay, agsapa manan. Agyaman na kapo. Tainikan na kami manan iti sabaling aldaw. Nanang! May! Umay kayo! Tatang! Apay! Ay, bumangon na kadagusan. Apay, anak ko! Hindi, Tatang. Sana makasaw. Kasla marigatan niya gangas. Sana mariing. Diyos ko! Dindo, green ka! Tatang! Sige, kung ko naman ako! Itaray tayo di hospital tamayo! Agreen ka, Dindo! Pangasim! Di na kami kumapagdanagan! Agreen ka! Anak ko, ikamang kita iti pangiluganan tayo tamayo! Itaray tayo di hospital! Oo, Nanang! Jak kamal iparkon Laida. Saan ka pa amatay dito? Aging magkapay. Jak kapalala. Patkan kayo pamilya tayo Lakoy! Tatang! Waran tak kuma kuraga kata kayo Dindo! Pag-asip ka niya! Saan ka pa niya matay? Tatang! Dindo! Nanang, umay kayo kumamangan. Di kay nangnangan apulos. Jack makapangan, anak ko. Nanang, sublatan da ko'y nagbantay ti bangkay ni Tatang. Inkay pa imangan. Awan ka, anas ko, amangan. Saan nga mo nagtitaraon kanyak? Nanang, amangan nagsakit kayo iti saan niyo panpanangan. Wanmat nga minanang. No kayat yo, inakalaan ti kanan nyo, tauray dito kayon amangan.
Alan, ading, inkaalaan ng titaraon ni nanang. Wan manong. Awan serbe dagiti sorpresa kiti amayo. Tasaan na nakita ti balay nga impatakder ko apag naudan tayo kuma. Anyangay. Kat di tayo matninamnama akas ti mapasamak kini tatang. Nanang, di na matanalasatan ti panakaatake na. Nagsakita panunutan anak ko. Kanjak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa kalkuana. Isumat ngayam ti pakalamayan na. Kakaasimat ti amayo. Ala, di kayo unay agladladingit ta makapadakas dahi takada kayo. Aklonan tayong ti amin. Ipatpatagkunay ti amayo. Ngauray ka nayo na mabartag. Nadungulat ta kada tayo ti amayo. Awatan tayong ti amin. Ta amin tayo. Mapantay amin kang patay. Anang, di tayo lamo no kaano. Iso anas ka na kanayon tayo nakasagana. Nanang, tapno makapagbabawi tayo pa nga muna kadagiti nagpasunan tayo. Sakpay ti pupusay tayo. Uwan anak ko. Nasakit man nga aklunan. Sige, ikarigatak nga aklunan ti pupusayan ti amayo. Italagmin kan ka ti amin, Diyos ko. Ti pagayatam ti matungpal, Apo. Di mo sayangan ti biyag mo, iti awan ka siskan na abanag. No adda gundaway mong agserbi iti Diyos, aramidem, tapno nasaya atto ti pagtungpalam. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.